Maria wa Gicunji ekinyetie nduka-ini no ya motungata ma bengi kuriha nyumba. Aratuire arihagira bengi, undu uria riu aroiga ni uramuteagira mathaa maingi ni undu wa raini ona mitaratara iria irumagirirwo bengi-ini. Wathi hau bengi andu ni maraga raini na haha ndurakora andu ona ungikora mundu kana umwe kana ere ni faster na ni easier. Wa Gicunji no umwe wa Kenya aria mahimbiirie mitambo ya ucenjania wa mbeca iria irehetwo ni bengi itanya riri kunyihanyihia mathina maria aingi kigina macemanagia namo ona kugacirithia motungata. Bengi ona ti ati ni njuru ni uria hena raini koguo nikio briefaraga kiria agent tondu ni ihenya. Towe wiki tondu ona Peter Warashi aroiga mogaruruku maya ni marehete umithio munene kuri aria makoragwo na mihango mingi tondu riu matirate mathaa magithie bengi. Haha ni nja ona ndigutinda ngiingira na kuikate kuriha acia guthii kuro ona ndinaingira bengi kuro kwina andu aingi ka gutire no ni undu nimenyerete haha wona ndoka ndari hari ngure hathiete. Kuri agi ugwati uria umanaga na wici wa mbeca ni unyihite tondu riu ti andu aingi marakua mbeca baribari. Uguri na wendia hakuhi wothe ni njira ya mitambo. Ndutaga na agent cia bengi na bengi ithatu na ni iteithagia customer gwika na ihenya. Mundu agathi haria guthii atekwara raini, uteithio wa na ihenya, tukariha macukuru, tukariha masakos na ninyonaga ari uteithio munene muno hari customer. Ruhonge rwa mabengi rugite a Kenya aingi ni mahimbiirie mitaratara ino na ihinda-ini riri andu 7 hari 10 matirathii bengi kwara raini. Kenyans who have been outside the formal, banking services, and now over time, because of the evolution of various channels, the mobile banking or agency banking, have now managed to come in. Rugite itanya riao ni gutigirira mukenya wothe ni akinyirwo ni utungata wa mbeca ciake ari haria hothe ari. And agency banking, basically what it means is that a bank is able to provide services to the consumer even in the remote areas of the country without putting an investment in terms of brick and mortar. So you do not have to open a branch. Ona gutuika mutaratara uyu kuri marona ta ukubutithia andu mawira, ruhonge ruru roiga rutigucoka na thutha. Bururi wa Kenya niguo wa mbere kuhimbiria ikinya riri na njira nene thiini wa mabururi ma Afrika. Mutaratara wa gutwarira mukenya mubango wa kwamukira mbeca o hakuhi haria hothe ari ni undu ukite kuhura njeki miturire-ini ya andu aingi bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo wa Gicunji wa Kimani.